любом случае высока. И оба спортсмена, конечно же, стремятся победить в этой схватке. Совсем немного остается до конца, всего лишь меньше минуты, меньше даже 30 секунд остается до конца. И впереди со счетом 5-0 пока Азизбеков Атабек. Ну что ж, кстати, будем вести счет. 5, 4, 3, 2, 1. И есть возможность спортсменам немножко передохнуть. Где-то что-то, возможно, провести какие-то коррективы, да. Возможно, сейчас и тренерский штаб обоих спортсменов подсказывают спортсменам, на что обратить внимание, на какие сильные и слабые стороны своего. Весь мир смотрит сейчас чемпионат. Своего оппонента, своего соперника. И второй период схватки за первое место, за золото. Напоминаю, что в красном трико Азизбеков Атабек, мастер спорта международного класса, и ему противостоит спортсмен в синем трико, это Азат Салидинов. И вот схватка, второй раунд схватки начался. И, конечно же, Азат сейчас постарается в более активной борьбе попытаться сделать хороший бросок. Демек, мықты финалдық қармаш шындығын әлі бұл екі балбан 87 килограммдағы кеміс мықты екен анықтығы марш. Ал эми бүгін дал ушул финалдық қармаштарды көрүүгө келген көрермандар, мен жаңылыш болсам спортордун 110%-на толду. Жана дал ушул 110%-дык толгондор болсо, биз анын сөздөрдө ар бирин дагы көрүп, өз жүрүштөрүн дагы улантабыз. Байкайлы, демек, кайрадан балбандар өз кармаштарын дал ушул алдылантабы. Активдүүлүгү үчүн Азат Салидинов азыр партерде жерде мүмкүнчүлүк алды. Демек, Атабек Азизбеков жерде өзүнүн мыктылыгын көрсөтүүгө жетет деп ишенгибиз келет. Бирок ушул жерден Азат Салидиновго керемет бир мүмкүнчүлүк жаралды. Аны сөздөрдө колдонушу зарыл. Салидинов 22 жаштагы балбан, жана эки тең бири-бирин мыкты билет, кимис эмнеге жөндөмдү экен. Андыктан бул жерде эми сөз түрдө бирөөсү мынтип жыйынтык чыгарат деп дагы ишенгибиз келет. Азизбек Атабековна жерге болушунча жабышты. Азат Салидиновна кол салды. Ушул жерден эми үзүп көтөрүп кетти. Алабы көрмандардын колдоосу балким жетишпей жаткан чыгар, бирок Атабек Азизбеков канча дагы көтөрдү. Көрдү, байлыгына керек. Жана жасалабы жок, эч кандай упай жок. Көтөргөнүн жакшы көтөрдү, бирок андан ары каршылашын чабууга дагы мүмкүнчүлүк бар болчу дегиче. Азат Салидиновдун азыр секунданттары бул чечимге макул эмес, алар упай бар деген дагы ойдо. Биз болсо кайталоодон улам дагы дал ушул абалды байкап көрөбүз. Негизи эле мына ушул Атабек Азизбекти буттан көтөргөндөн кийин аны таза мына жерге чабылбай калганын дагы байкаган болчу. Азыр бардык кабалдар, бардык учурлар жөнгө салынып, калыстар тарабынан каралат. Бирок Азат Салидиновдун секунданты аны жанына чакырып алып дагы көрсөтмөсүн берүүдө. Анткени Салидинов дагы жолдомо алуучу күрөшөргө бара турган балбан. Анын үстүнө ал бул жылы дагы өзүнүн чемпиондук намын сактап калган, бардык дымагын жумшоодо. Кантсе дагы чечимди күтүп туралы.
Demek Azat Salikovga ұпайлар берілді және дәл ушул жерде жердегі баллондар кармашылганда байкап көрөлү. Да, все-таки 2 балла начисляют Азату Салидинову, и встреча продолжается. Причем борец в красном Атабек Азизбеков все еще находится в партере. И есть хорошая возможность у Азата продолжить серию свою, да, с результативными действиями. Пытается еще сравнивается 5-5. Атака продолжается. Азат все еще имеет возможность продолжить атаку. Но судья останавливает. Время вышло. И борцы продолжают в стойке. Наверное, это справедливо. Теперь у каждого из них есть равные возможности, равные шансы закончить этот финал с одинаковой позиции. 5-5. Какая напряженная борьба. Но кто же сможет сейчас провести бросок? Да, за пассивное ведение. Нет? Нет? Да, все-таки борец в синем опускается вниз в партер. Азат теперь будет защищаться. И мало того, балл будет добавлен борцу в красном. Пока на табло мы изменения счета не видим. Ну что ж, есть возможность у Атабека. Хорошая такая возможность провести атаку. Поднимает он своего оппонента и будет бросок. Да, есть бросок на 4 балла. 9-5. Атабек Азизбеков выходит вперед за 40 секунд до конца боя, до конца схватки. Ну что ж, вот это вот было сейчас, конечно, красивый бросок. Успел он все-таки сделать его так, чтобы засчитали. Ну и отчаянные попытки уже Азата Салидинова что-то предпринять, что-то сделать для того, чтобы уйти от поражения в финале чемпионата. Но 10 секунд буквально у него есть. Очень сложно что-то придумать. Но получится у него это сделать? Нет. Нет, к сожалению, не получается. И у нас с вами, дорогие друзья, есть новый чемпион. Чемпионом становится Атабек Азизбеков, чемпион Кыргызской республики по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 килограммов. Демек улуттук курама команданын капитаны болгон Атабек Азизбеков бүгүн мынтип эми өлкө чемпиону атап отурат. Чындыгында эле дал ушундай ыргак менен команданы кийинки эл аралык мелдештерде дагы мыкты алып чыгат деген Атабек Азизбековго ишенимдерибиз бар. Канча дагы бул балбандан эми Олимпиадага жолдомо болгондон кийин ал жактагы алтын байге болбосо дагы байгелүү орундардын бирин күтөбүз. Бирок балбан өзү албетте алтын үчүн күрөшөм деген дагы чоң дымагы бар экенин айткан. Биз болсо 77 килограммга чейинки салмак чембирликте финалдык кармашты күтөбүз. Ал жакта өзүңүздөр билгендей Акжол Махмудов жана Кайрат Түгөлбаев өтө ысык бир финалдык кармаш орун алат.
130 kg salmoqqa balbonlarning silo azayini yig'archu. Bilin Baynayev, Vitsenat Emörçü, Kırgız Respublikası'da emgeksizliğe başlık turuvchi Alıkulov Emil Tashtanovich jana Olimpiada sport turlari bo'yicha direksiyasining direktori Jo'mart Shamxanov qaytarib kirdi. Silo azamine chaqirat demirchi Bilin Baynayev. Gram salmoqda balbonlar, jenguvchilar silo azamida. Adini burishni boshab qo'ysalar, balbonlarni silo azamida chaqira oladi. Silo azamida Farhat Mushurov og'ayimiz Qirg'iz Respublikasida emgeksizligiga boshliq turuvchi. Soranov Endis. Salmoqda balbonlar, silo azamida chiqamiz. Marşını bozmadı, marş. Kırgız Respublikası'nın çempionatta 130 kg salmoqda 3. o'ringa uchun Sadiqov Davron. Dağın 3. o'ringa uchun Kim Ramat. 2. o'ringa uchun Jakoyev Muzaffar. Jana bu salmoqda chempion Manatbekov Erdo'g'an.
Кілемге финалдық беттешу 77 салмақта балуандар шақырылады. Махмудов Ақжол, Көлбаев Қайрат. Біздің залда ардақты ардагер спортсмен ағайымыз ат үстінен түйіндегі жигитов бойынша Советтер Союзының 7 жолғы чемпионы. 1990-91 жылғы Советтер Союзының мықты қалысы. Белбоу күреш бойынша дүниежүзінің мықты қалысы. Денетария жана спорт атлиштігі. Білім беру атлиштігі. Төлен Райымқұлов ағайымыз отырады. Finalistler ortağa. Қадірлан мекендештер, бұл чемпионаттың ең бір мықты, ең бір қоз белдесіне келіп жеттік. Шындығында екі күшті балуандың тирешісі, екі балуандың біздің өлкөнің ғана емес, дүниелік ареналарда біздің желегізді желбіретіп жүрген балуандар. Ақжол Махмудов жаштар арасында, кадеттер арасында Азияның бірнеше жыл чемпионы, дүниенің чемпионы, ошондай эле чоңдар арасында Азия чемпионы. Андан сырткары Азия ойындарында да ийгилик жараткан Ақжол Махмудов, анын бет маңдайындагы Кайрат Түгөлбаев, Кыргызстандын бирнече жолку чемпиону, эл аралык мелдештерде дагы байгелүү орундар менен кайтып жүргөн балбаныбыз. Көрөбүз айтор өткөн жылы дал ушул эки балбан Орусияда өткөн эл аралык мелдеште кармашкан. Анда Кайрат Түгөлбаев упайлар менен жеңип алган, бирок ал учурда Махмудов жан гана жаракаттан чыккан болчу. Бүгүн эми Ақжол Махмудов мына ушул быйылкы лицензиялык турнирлерге кандай даярдыкта келгенин көрөлү. Анткени дал ушул Ақжол Махмудовдун көпчүлүк Олимпиадада Кыргыздын желегин желбиретет деп күткөн болчу. Желбиретүүгө болгон кадамдар дал ушул жерде башталат. Кантсе да дагы биз эки балбанды мындай оор өзгөчө кармаштарын байкап көрөлү, дагы алардын жүрүшүн дагы байкайлы деп Махмудовдун дүйнө чемпиондугундагы коло күмүш байгелерин дагы эске салат. Азыр күйөрмандардын бардыгы жымжырттык менен эки балбандын тирешин кармап турат. Ne oldu internette? Fotoğrafın kaçtasını çekeyim. Vurup kokuk koydu. Чындыгында кемеси мыкты экенин дагы байкайбыз. Жаман эмес кармаштарына экөө тең чапчаңдык менен бирүүнө мүмкүнчүлүк берген жок, байкайлы. Да, дорогие друзья, конечно, встречаются сейчас два борца в этой весовой категории, которые, наверное, может быть, олицетворяют собой всех наших спортсменов и по этому виду спорта. Ну и что ж за пассивность, кто именно Ақжол Махмудов, оказывается, он, на взгляд судей, был более пассивным по сравнению с его оппонентом, но я бы сказал, что если в следующем периоде также будет пассивные действия, если оба спортсмена будут примерно одинаково активны, одинаково пассивны, не засчитывается этот бросок. Если они будут также пассивны, то одинаково пассивны, то в этом случае уже его соперник, уже Кайрат Түгөлбаев, будет наказан за пассивную борьбу. Вновь не засчитывается такое действие. Пока на 1 балл впереди Кайрат. И сейчас продолжат спортсмены уже борьбу в стойке. И действительно мы, как сказал коллега Бахтияр Кадралиев, мы будем с большим интересом наблюдать за действиями, за формой Ақжола Махмудова.
Когда-то он у нас был большой надеждой этого вида спорта, но он остается такой же надеждой. Мы с интересом наблюдаем за его карьерой. Знаем, что в прошлом году спортсмен из-за травмы не смог принять участие в чемпионате Кыргызстана. И как раз-таки вот Кайрат Тугульбаев выиграл чемпионат в прошлом году, выиграл в равной борьбе, при равном счете за счет последнего результативного действия. Но он обыграл тогда как раз-таки Ильясулу Рената. Ну и в этом году спортсмены сошлись в финальном поединке не в первый раз. В позапрошлом году эта же пара спортсменов составила финал чемпионата, и в тот раз победу одержал Кайрат Тугульбаев. Как будет в этом году? Ахджол Махмудов, да, извините, как будет в этом году? Ну, давайте смотреть, пока на 1 балл впереди Кайрат, и вот так вот незаметно пролетела первая половина встречи, позади уже 3 минуты, и спортсмены сейчас имеют возможность немножко передохнуть и получить ценные указания от тренерского штаба. Мы видим, что очень активно так Ахджолу Махмудову подсказывают, наставляют его, дают какое-то направление, возможно, корректируется его поведение на ковре, что нужно ему предпринять сейчас, чтобы догнать отставание в 1 балл. Но, конечно, это совсем не так уж и много, да, скажем так, но вполне вероятно будет указание, да, подсказка от тренеров, чтобы не допустить большего разрыва, который нагнать будет уже в этом поединке очень и очень сложно. Ну что ж, второй период начался, и давайте действительно понаблюдаем за этой схваткой. Как ни странно, на трибунах стало настолько все тихо, настолько все увлечены этим боем, что, наверное, слышно, как и мухи пролетают, да, условные над нашими головами. Но вот, наконец, и зрители активизировались, они призывают и Ахджола, и Кайрата к более результативным действиям. На трибунах становится все громче и громче, времени остается все меньше и меньше. И кто же первый сейчас решится провести бросок, кто пойдет на риск, может быть, это будет Ахджол. И вот наказываются спортсмены за пассивное ведение боя, за ведение боя без результативных действий. И сейчас уже Канат Тугульбаев отправляется вниз в партер, а Ахджол Махмудов будет иметь небольшое время и преимущество для того, чтобы провести бросок. Ну что, давайте посмотрим, что получится. Демек Кайрат Тугульбаев кандай коргонот көрөлү буга чейин Ахжол Махмудов анын мына ошол жердеги абалынан колдоо коргон алган болчу. Азыр болсо мынтип эки балбандын кармашын көрөтөбүз. 2010-жылы бул балбандар мен жаңылыш айта алыпмын, жарым финалдык кармашта күчүнашкан Ахжол Махмудов Кайрат Тугульбаев азыр жерден ударып кетүүгө умтулат жана эч кандай жыйынтык жок. Демек мында күчтүү балбандар дал ушундай 1-1 эсөө менен гана азырынча жерде кармашты эметип тургандан кийинки абалдарды көрөбүз. Сөзсүз түрдө бул жерде Кайрат Тугульбаев азыр активдүү болууга тырышат. Себеби соңку упайды Ахжол Махмудовдун алганын эске ала турган болсок, анда ар бир балбан өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүүсү дагы зарыл. Махмудов колдорун байлат. Азыр болсо мынтип Кайрат Тугульбаевдин жүрүшүн көрөбүз. Канча дагы бул ошол спорттогу 87 килограммда узак убактардан бери биринчи номер болуп келген Тугульбаев 2019-жылы жарым финалда жеңилген болсо, мынтип 2020-жылы ал жеңишке жеткен. Быйыл эми мынтип кайрадан эки спортчунун кез келүүсү эмне менен жыйынтыкталат дагы байкайбыз. Махмудов бар күчүн ортого салабы, жок экөө тең калыстар активдүү болууга чакырат. 1 мүнөттөн бир аз гана көбүрөөк убакыт бар. Бул убакыттын ичинде сөзсүз түрдө балбандардын кимдир бирөөсү упай алат деп дагы ишенгибиз келет. Махмудовдун жүрүшү жана азыр Кайрат Тугульбаев эми кандайдыр бир катачылыкка жол берип албоо үчүн дагы бар күчүн ортого салат жана кандай гана чоң бир тирешүү эмне менен жыйынтыкталат болду экен. Убакыт 45 гана секунда калды жана бул убакытта балбандардын эми айрыкча Кайрат Тугульбаев упай алган санда
жеңилип калуу коркунучу бар. Акжол Махмудов атаандашынын ичине кирип барып умтулган, ал оңунан чыккан жок. Жана ушул жерден дагы байкайлы ар бири бол көрбөгөндөй күчтүү ортого салууда. 20 секундадан бир аз гана ашыгыраак убакытына 20 секунда Түгөлбаевдин бардык аракетин ушул жерден көрөлү. Умтулап алдыга жол болсо Акжол Махмудов азыр жалпы ак соңку упай алган менен жеңишке жетип кетеби дагы байкап көрөбүз. Айтор канча дагы бул балбандар мындай эмес, кимдир болсо таза жеңишке жетсе анда өзгөчө дагы учур өзгөчө көрүнүш болмок. Акжол Махмудов 2021-жылдын өлкө чемпионатыга чындыгында упайлар бирден гана, бирок эми канча дагы жеңиш Акжол Махмудовда. Да, и чемпионом страны весовой категории до 77 килограммов становится Акжол Махмудов при равном счете 1-1. Он имел последнее результативное действие, поэтому и становится победителем в этой схватке. Но, конечно же, поздравим его. Поединок был действительно напряженным, очень сложным. И Акжол Махмудов становится чемпионом. 87 kg salmoqda oldi. Silva Azerbaycan. Başçısı Marat Asqarbekov. Jana Federatsiyanın büronun demörçüsü Altınbek ulu Mirbek. Jana Litsenin demörçü Bilim Maydayev. Jana arkagenler arasında büro çempionatında gümüş medal iyesi Kaparbek ulu Bilipbek. Üçüncü orunda eğlenenlik için Aytbekov Melis. Daha bir üçüncü orunda eğlenenlik için Abıkev Beder. İkinci orunda eğlenenlik için Salidinov Azat. Ve da bu salakta çempiyonluğuna bağımlı olan Ajisbekov Atabek.
На ковер приглашается весовая категория 67 килограмм. Финал. Исмаилов Амантур, ДОКС, Асикеев, Марлен, ДОКС РСК. килограмм салмақтағы балбандардың финалдық беттесіп өткеннен кейін 77 килограмм мен 67 килограмм салмақты балбандары сыйлы аземден айырылды. Екі салмақ дүркімінде сыйлы азем өткөрілді. килограмм мен 77 килограмм салмақта балбандар. 67 финалдық чемпиондық өткеннен кейін сыйлы аземден. На ковер приглашается Исмаилов Амантур, Асикеев, Марлен. Ну что ж, дорогие друзья, Крыс Спорт ТВ продолжает прямую трансляцию чемпионата Крымской Республики по греко-римской борьбе. И у нас финальная схватка весовой категории 67 килограммов. И на ковре сошлись два спортсмена с красным трико. Исмаилов Амантур, 97-го года рождения, парень мастер спорта международного класса, представляет клуб ДВС СШО. И ему противостоит действующий чемпион страны Асикеев Марлен, 2000 года рождения, спортсмен, мастер спорта, представляет клуб ДВС РСК. Буквально полминуты вот прошло с начала схватки, и оба спортсмена стараются найти какое-то преимущество в стойке и затем, чтобы возможно провести какое-то результативное действие, будь то бросок, либо что-то иное. Но отметим, что, конечно же, на этой стадии остались самые лучшие спортсмены, самые сильнейшие на данный момент. Исмаилов Амантур в прошлом году не участвовал, а в позапрошлом, в 2019 году, спортсмен занял второе место.
наступив в финале. И, возможно, сегодня он захочет реабилитироваться и все-таки постараться выиграть золото. Ну что ж, есть у нас наказание за пассивное ведение схватки. Им наказан спортсмен в красном Амантур Исмаилов, а его оппонент Марлен Зикеев сейчас имеет прекрасную возможность для проведения атаки. Получится у него это сделать, поднять и бросить, либо сразу провести бросок. Такое положение поднимает. Вроде бы. Нет, и сам еще оказывается в очень таком трудном положении. За спину пускает своего соперника. И счет уже равный, 1-1. Счет становится 3-1. И продолжать надо будет вновь в партере Марлену Асикееву. И теперь уже Амантур имеет возможность провести какую-либо атаку. Нет, не получается ничего сделать. И спортсмены продолжают борьбу в стойке. Өте бір қойыш салмаш чейінке мұшыл балуандар екінші жарым финалдағы чейінке басқыштар дәлеуіне күшті спортшылармен қармашқан еске алатын болса ғана финалды қармаш Оренберг курстарын бұға чейін Грек-рим күреш бойынша ел аралық класстағы спортшы. Исмаилов өзіңіздер жақсы көргенде жерден партерден алдында қалшы өзінің активділігін көрсеткен, бірақ Марлен Асикеев азыр атандашын алдырып қойып жана жиынтығанмен қошылады. Екі балбан тең өте бір чоң талашқа барды. Бұл жерде екі ұпай қайрадан Амантур Исмаиловқа жана 5-1 есебінде чоң бір әрекеттер бар. Марлен Асикеев Канседағы өткен жылдағында өзінің чемпиондық намын сақтап қалуға тырысып жатқан болған болсын, анын каршылашы болгон балбан мынтип өз күчүн көрсөтөт. Марлен Асикеев 2019 жылында 63 килограммда күрөшкөн, ал эми 2020 жылы дал ошол 67 килограмм салмак чембирдикте чемпиондагы атыгып олтурат көрөлү. Бардыгы экөөндө тең чоң бир мүмкүнчүлүк бар. Амантур Исмаилов эл аралык класстагы жөн жерден спорт чебер эмес экенин дагы далилдеди. Канчадагы ал эми мынтип быйылкы жылдын эсебинен жолсо олимпиадалык жылдын алдында чоң бир өзү тууралуу жарыс алып келет дагы. Албетте мындай күчтүү балбандардын болушу чоң бир каршылаштыкты, чоң бир атаандаштыкты жаратат. 67 килограмм салмак чембирдиктеги менимче буга чейин жеңишке жетип алган Тынар Шершембековдор, Элдияр Сатаровдор, алар 63 килограммга кайтып барып ал жакта дагы өлкө намысын коргойт деп ишенгибиз келет. Ошол эле бүгүн Нурсултан Махмудов дагы керемет кармаштарды өткөрдү. Ал жарым финалда Амантур Исмаиловка жеңилген болчу. Исмаилов бүгүн эми мына күчтүүнүн күчтүү экесин дагы күчтүүсү экенин көрүп отурасыздар. Дагы канчадагы ар бир спортчуга ийгиликтерди кылайлы. Кайрадан экинчи 3 мүнөттүк старт алуу алдында балбандар килем үстүндө жана Марлен Асикеев упайлар жактан каршылашын куп жете алабы байкап көрөбүз. Азырынча экөө тең бири-бирине жакын кирип баруу менен кармаштарды улантат. Марлен Асикеевдин умтулуусу жана ошол эле жерде Амантур Исмаилов дагы каршылашын жөн караган жок. Мынтип колдорун салып күрөшүүгө дагы чоң бир басымын салат. Чындыгында азыр балбандардын кимиси пассивдүү болуп жатканы жакынкы арадагы калыстарга дагы көрүнөт. Бирок Амантур Исмаилов албетте ал күрөшүүгө басым жасап жатканда калыстагы көрсөтөт. Ал эми Марлен Асикеев болсо каршылаштын жерден алдан күткөнүн чоң бир кабар салып дагы айтсак болот. Күйөрмандар дагы азырынча бирде менен отурушат. Кимиси жеңишке жетери белгисиз болгондуктан азыр Амантур Исмаилов активдүүлүгү үчүн бир упай, Марлен Асикеев болсо жерде
жолсо партерден намтип өзүнүн кайрадан коргоп көрүүгө умтулат. Ал эми Амантур Исмаилов дал ушул жерде кармашты жыйынтыктай алабы байкайбыз, канча дагы анын караманда 6 упай бар жана бул ирет Исмаилов эмнени ойлоп табат жана кандай даярдыкта келгенин өзүңүздөр көрдүңүздөр. Жогорку бир физикалык жактан даярдыкта экен Амантур Исмаилов колду өткөрдү. Албетте атаандашын жерден суруп кетүүгө эми бар күчүн ортого салат, бирок жок. Марлен Аскеев бул ирет атаандашына андай мүмкүнчүлүктү берген жок. Бали Амантур Исмаилов деле дал ушул сыяктуу эле жерден атаандашына мүмкүнчүлүк берген эмес. Эми болсо балбандардын күрөшүндөгү байкайбыз, кармаштардын ар бири корч мүнөздө дагы өтөт. Амантур Исмаилов кайрадан эле жандуу күрөшүүгө бел байлайт. Анткени дагы 1,5 мүнөттөн убакыт чыдап отырган болсо анда сөзсүз түрдө ал 6 упай менен чемпион атыгышы дагы мүмкүн. Көрөлү, умтулуулары бар жана Марлен Аскеев деп азыр кармашта эми ишенимди жүргүзүүгө дагы өтүшү зарыл. Германдардын колдоосу бар жана мындан кийин өзүңүздөр билгендей 60 килограммдагы финалдыкта кармаштар өтөт. Аскеев атаандашынын артына өтөт, бирок бул ирет жөн гана 2 упайга ээ болот. 6-3 жана биз албетте борбордук бөлүктөгү кармаштарды улантып көрөбүз. Бул жерде Амантур Исмаилов болушунча активдүү жандуураак күрөшүүгө бел байласа, андан кийин дагы болуп каларын айтсак болот. Көрөлү, эмне үчүн 2 упай анткени бул ирет Амантур Исмаилов өзү ишенден качпай жөнөдү жана азыр бардыгына кызыл курстан чыккан балбанды мынтип массивдүү күрөшкөнүн дагы айтат. Демек 1 упай азыр Марлен Аскеевке 4-6 жана ушул жерден күрөштү улантып көрөлү. Да, очень интересно складывается сейчас схватка. Только что вроде бы у Исмаилова Мантура был такой гандикап громаднейший, да, очковый, да, который можно было бы удержать до конца, но не тут-то было. Противостоит ему, конечно же, никто иной, как действующий чемпион страны Марлен Аскеев, опытный спортсмен, и он уже, набрав 3 балла, сейчас приблизился к Мантуру и сейчас имеет хорошее преимущество для того, чтобы провести бросок. Будет у него, поднимает он спортсмена и бросает на 4 балла. И смотрите, уже опережает того на 1 балл. 7-6 впереди Марлен Аскеев. Ну, смотрите, ну что за схватка, до конца. Остается совсем не так уж и много времени. Буквально полминуты. И теперь уже Амантуру нужно что-то предпринимать, иначе он проиграет. Вроде бы уже выигранный, казалось бы, бой. Но смотрите, что творится сегодня на ковре Дворца спорта. В финальном поединке весовой категории 67 килограммов. 12 секунд до конца. 10. Весь дворец спорта шумит. Уже празднуют победу Аскеева Марлена. Все, конец. Ну что ж, друзья, это был такой незабываемый бой. Это был очень красивый и результативный бой. А мы поздравляем, конечно, чемпиона страны, который защитил это звание с прошлого года, Аскеева Марлена. Кадырлуу телекөрүүчүлөр, өтө бир керемет финалга көп болду. Амантур Исмаилов дагы өзүнүн болкурууну чоң аракетин көрдү. Жыйынтыгында албетте бул жерде Марлен Аскеевдин чеберчилиги бардыгын жөнгө салды. Азыр спортчулар сүйлөө аз эме болот. Андан кийин биз 60 килограммдагы финалды көрөбүз. Ал жакта Жоломан Шаршембеков менен Калуу Сулайманов кезгелет. Өткөн жылда дал ушул эки балбан финалда кездешкен. Быйылкы жыл кандай болот көрөлү.
61 bilen bitiyor sonunda. Bilekli Güreş Federasyası'nın büro müdürü John Rustam'dan ön koşu. Şehitler sabahta babalar. Simazen. Жетmişçelik var sabahta babalar. Simazen'de. Uşul sabah bütünlüğün 67 var sabahta babalar. Simazen'de. Dayanıp durma. Sırada Mendis. Başlık yukarı. Baş. Üçüncü orunda eligen üçün İlyazoğlu Renat. Dağın üçüncü orunda eligen üçün Kanatbekov Akılbek. İkinci orunda eligen üçün Güvenbayev Kayrat. Jana bu sabahta birinci orunda eligen üçün Akçol Mahmudov. Altın şirketlikler sabahta balmanlar Sivri Hazretleri çıkağız. Altın şirketlikler sabahta balmanlar Sivri Hazretleri için
Шаардык кеңеш дирекциясынын спорттун директору Токолоев Нурлан. Иректин күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын